Ćao dragi ljudi i dobrodošli u novi vlog. Ja se nadam da ću snimiti vlog do kraja, odnosno ako budete gledali onda sam snimila, jeli? Mi smo ponovo na odmoru, na Egejskom smo moru i onako hvatamo te neke zadnje trzaje ljeta. Danas je koji? 11. ili 12. oktobar, nisam sigurna. I zaista da mi je neko rekao da ću se kupat u ovo vrijeme, ne bi mu vjerovala. Zato što uvijek nekako oktobar je meni već onako uveliko jesen, hladno. Međutim, ja otkako živim u Turskom znam da je more prelijepo u oktobru, ali isto tako znam da se lako možete prehladiti, tako da čim se izađe iz vode odmah peškire, zatim oblačenje i onda nema prehlade. Ponovo smo u torbi u hotelu Hilton, Doubletree by Hilton. Prošli put kad sam bila sa sestrom, oduševila sam se hotelom, oduševila sam se uopšte njihovom ponudom, hladom, odnosno hladom sad ne treba, plažom, drvećem, baš je onako super friendly hotel za djecu. Tako da smo ponovo ovdje par dana. Idemo sad na plažu. Super je u oktobru jer nema gužve, svi koji idu u školu, porodce ne mogu doći i ljudi koji rade. Tako da baš viđamo onako bebice ili uzrasta moje djece, 2,5 godine, 3 godine djecu i onako penzionere. Tako da je hotel pa možda popunjen nekih 30-40%, čak i više nego što sam ja očekivala. Lijepo nam je, ne moramo da se mažemo kremom, ne bojim se sad fleka konačno zato što nije baš toliko jako sunce, nekih 25, 6, 7 je stepeni, voda je pretopla, ali kad se izađe iz vode onako malo je hladno. Sad mi idemo na plažu, završili smo sa doručkom, tako da eto snimat ću kad budem imala vremena, kad mi daju ovi moji free, pošto smo samo nas 4 došli u paketu, Mert, Kalina, mama i tata. Tako je. Tu je tata Metin. Tu je tata Metin. Hajde ti uđi, u vodu uđi s mamom. Hajde. Sen de gir kızım. Haydi haydi gir. Gir soğuk değil, sonra güzel oluyor. Sen de gir. Gireceğim, sen gir biraz. Wow. Ajde pokaži kako plivaš. More je prelijepo, tako je topla voda. Opala! Preko puta nas hotel Vog. Oni imaju baš onako sadržaj za djecu, ali za veću djecu. Imaju dinosauruse, veliki park, ringišpile. Ali to je njima još prerano. Njima je dovoljan pijesak, kantica i topla voda. Jel hladno more, Kalina? Nije, toplo more. Toplo more. A jel tebi hladno more, Merto? Nije. A boli mama. Šta te boli, pijesak, jel? Aha. A boli mama. Dobro, to će proći. Baksana babana ayaklarına. Çaça. Bak böyle. Aha. Jeste vidjeli ribicu?
I šta smo se igrali, ono, ringe, ringe? Kako ide, došao Čika? Pa pojeo jedno jaje. Ami, djeco, Merto. Ajde damo dlanove suncu. Kako ono grijemo rukice? Daj dlanove suncu, bravo. Daj ti dlanove suncu. Ne može, tebe tata uvio ko kiflu. Da uđe tu sunce, da vidim. Sad su ti topli dlanovi. Da vidim tebi, Merto, čekaj. Tata te uvio ko kiflu. Aj sad. Bravo. I dalje sam u velikoj ljubavi sa ovim kompletom. Znači, ovo je bila kolekcija J by SM Design. Znači, moja i Samrina 2017. Ili je kraj 16. I još mi je jel u životu i obožavam ga. I uvijek kad ga obučem, uvijek me ljudi pitaju gdje sam uzela. Ima jedan. Šta jedan? Ima jedan. Jogurt? Ima. Dobro. A pojela si 2, Ljubav? Ok, ajde sjedi ovdje pa da ti mama da. Hajde. Sirup. A što piješ sirup? Jel te boli nešto? Da. Šta te boli? Stomak te boli? Ma daj. O. Hello baba. Nereye gidiyoruz baba? Gezmeye. Efendim? Gezmeye. Yok, Mert bir şey söyledi. Gel oğlum, araba geliyor. O da gezmeye dedi. Kalina? Tu je Aco. A gdje smo rekli da idemo sad? Tikni brzo to, tikni. Daj mami, može se razbiti to, Ljubav. Ne boli ti, Ljubav, stomak. Ovo smo za zubiće ponijeli. Ne idemo u park, eto nam auta. Krenuli smo malo do Bodruma. Prvo smo mislili da odemo do marine. Yalıkavak. Biz Bodrum'a gidiyoruz. Tamam ama isim ya. Yalıkavak. Yalıkavak. Mislim da nismo mogli dati neko teže ime. Sad od našeg hotela Bodrum je jako blizu, nekih 9 km, a i marina je blizu oko 25 km, nije daleko. Ali daje nam nekih pola sata, tako da oni su već malo onako nervozni, hoće da ručaju, tako da smo se odlučili da odemo do Bodruma. To vidjet ćemo kakav sadržaj ima za njih i onako malo da ubijemo vrijeme do povratka u hotel do nekih 8 sati. Jel ti to aplaudiraš, mami? Ha? Bravo! Da vidimo šta još ima. Wow, ne, to je kuhinjica. Ej, to je kuhinjica. Pa da, ovdje sjediš. Tu sprema se doručak. Mi smo došli u prelijepu marinu, ali smo došli u park, zato što je Kalina htjela park prije nego što ćemo izaći iz hotela. Ajde, vozi brod. Tako da smo sad trenutno u parku da oni potroše energiju i onda idemo da nešto jedemo. U bilo kom parku da smo, ona izabere svoju ljulju i neće da siđe zato što misli da će druga djeca da joj sjednu i da to pripada njoj. Tako da sad imamo problem. Pa neće dječak sjedit. Vidiš da se svi igraju. Niko neće sjediti na tvoju. Hoćemo li ići da se igramo tamo? Ha? Može li? No, drveni delfin nije pravi, ajde nađemo pravog. Maske su obavezne, ovdje svi nose maske. Meni iskreno, znači ne mogu da dišim jer smo pored mora, jer sad treba mi masku da stavim, ali moraju se poštovati pravila. Sjedimo toliko o obilasku, znači poprilično je puno u Bodrumu i ima i saobraćaja. S obzirom da mi sinoć baš nismo nešto spavali, pa smo i ja i Metin poprilično nervozni, nemamo strpljenja. Bili smo malo u parku i evo nas sad već smo sjeli
da večeramo jer smo nekako propustili ručak. Kako jesti sa blizancima? Nasıl yemek yiyeceğiz öyle. Kako srećan rođendan ti? Danas Merica te rođendan. Mercu, a gdje ti je svjećica? Da pušemo? Ovdje se Dobro, ajde stavi svjećicu da vidim kako pušiš. Dobro. Nije završila još, jel? nisam. Spokojne noće. Ojle više. Mert! Ovo je naše omiljeno mjesto. Drvo. Idealno za djecu. Da vas pitam mama nešto, gdje idemo sad? To minibus. A gdje idemo sad? Gdje ćemo Kalina sad? Ne znaš? Pa, ljudima. Idemo u park. Kalina, jesi ti to stidiš? Park hotela. Baš je onako lijepo napravljeno sve za djecu. Sad trenutno se čisti pa ćemo sačekati. Ovdje neke društvene igrice, čitaju nam bajke. A ovdje je baš prilagođeno onako uzrastu, jel, negdje do 4 godine, tako da nama baš odgovara. I u hladu je. Međutim, danas su najavili kišu, tako da nam hladi ne treba. Kiša će nam past, ali može se doći, jel, u toku dana i kad je onako poprilično vruće. Hoću da vam pokažem teatar, ali mi nismo nikako uspjeli da dođemo u ovaj teatar. Zašto? Zato što Kalina i Mert spavaju u 9 sati, a ovdje počinje u 9:30, 9:20 nam je rekao Čiko ovdje što radi. Tako da ćemo probati večeras da dođemo, zato što oblače se u kostime i onda pjevaju ove neke pjesmice, jel, što sva djeca znaju koreografiju, plešu, tako da ćemo večeras se potruditi da dođemo ako ne zaspu. Arafe, guli 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 ram sam sam. Bravo baba. A sada još brže. Ram sam sam, ram sam sam, guli 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 ram sam sam. Arafe, arafe, guli 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 ram sam sam. Pripremamo se za večeras. Moram da priznam sama sebi i vama da sam se baš ispraksirala što se tiče odmora, što se tiče pakovanja. Ja sam shvatila da smo se mi spakovali u jedan veliki kofer i jedan mali ručni prtljag. Znači naš 4. Stvarno svaka mi čast. Pored toga ponijela sam cijelu apoteku jer uvijek neko ima malo veću temperaturicu i onako da mi je sve tu, jel, na ruci što se kaže. Zato što kad idete sa malim djetetom nikad se ne zna. Prošli put kad smo bili u hotelu imali smo malo problem sa Mertom, imao je malo temperaturicu, jel, da li od sunca ili ne znam, ili da nije bio pokupio neki virus. Međutim, to smo sanirali super, ovaj put Kalina, tako eto, uvijek neko mora. Međutim, i to se dobro završilo, tako da eto, sve, hvala Bogu, u redu. Ono što smo planirali večeras, to sam danas i spominjala, jeli, da idemo malo da gledamo u teatru show za njih. Nadam se
da neće zaspati zato što sam ih stavila na spavanje malo kasno. Zaspali su nekad oko 2:30, to je kasno za njih, tako da nadam se da će izdržati večeras. Mislim da će im baš biti zabavno. Ali moja Seka, ona je stvarno vrh. Mislim, nije što je moja sestra, ali tako ima i smisao za humor i uvijek razmišlja dosta unaprijed. Kaže ona meni, kao super, vozit ćeš ih tamo, kaže molim te dobro, prije toga ispiš Kalinu. Rekao, što? Pa kaže ona je toliko bila uzbuđena prošli put kad je vidjela maskotu, Mede, kao da se ne upiški od sreće. Ja sam se tako smijela, govorim metno, rekao, eto, istina, evo nam Kalinice. Kalini dozvoljavamo Dudu zato što nije baš najraspoloženija zbog temperaturice, ali više je nema, tako da nisam sigurna da li se prehladila ili kao što sam rekla, zakačila neki virus. Eto toliko, mislim ja ništa, ako ne postanem zaštitno lice ovog Hilton DoubleTree by Hilton, onda nisam ništa postigla, koliko ga reklamiram. A zaista smo oduševljeni ovim hotelom i eto, topla preporuka za sve vas, naravno za sljedeću godinu, jer smo već debelo u oktobru, koji ima manju djecu, ovo je zaista raj. Izdržali smo do 9:15, još 15 minuta i dolazi nam Medo. Merhaba de! Čak! Bravo! Čak! Bravo! Bye bye Mert. Bye bye. Bye bye Kalina. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ciao.